Masuk kalah itu walau kata yang berbeda kurang berarti dia. Anda अनुग्रह करके लगा कि तुमने मैंने गलती में दिया पार के जीवी माय के माता का मतलब ये दिया अब इसी बात करना कोई भी करते नहीं masuk kalah itu बात के अब गति पर दाय का तेरा भी जीवी माय के माता का Anda dibutuhkan buat menekan dari semua itu dari kalau kami sudah karyawan sini berarti banyak dari artinya itu kan itu kita biar kini bangkang kalau kado Indonesia masih kalah itu kawan karyawan itu kan sekarang ini asal itu ya. Oh saya ya ini dia pada sih yang dia punya. Kan sih dia ni apa bahasa itu daksan artinya sih punya. Itu kan ada yang kali dia ya dia sahaja kita ni. William ni sarjila. Itu ada mana satu tu nak terkena. Baru අපි දාසරපු කාර්යයන් අද ඒ දරුවන් සේකරලා විශාල සමාජ සේවාවක් සිදු කරන ආකාරය කොහොමද නැත්නම් පිළිබඳව යමක් කියන්න ඕනේ ඒකට නාට්‍ය සම්ප්‍රදාය ප්‍රධාන සාංශි කර්මයක් කොහොම සංකාරියේ එන ගායනය හා වාදනය දැන් ගායනය නම් ඉතර හින්දා ගායනය හා වාදනය දෙකම සමන්විත වූ නාට්‍යන අංගයක් විචිත්‍රatu එන්දුම සමග ඒවල අස්තන සිහිනිය ටිකක් තමයි අපිට මේ මොකද නාට්‍ය දක්නට